Syederalun, salah satu bangunan pusat jajanan serba ada atau sering disebut Pujasera di Kabupaten Simelu terbengkalai alias tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya. Bangunan sebanyak 14 pintu ini kini sebagian dijadikan tempat tinggal oleh warga. Bangunannya terletak di kawasan Pelabuhan Kargo Simelu Timur dan menghadap ke arah Teluk Sinabang. Amatan serambinews.com di lapangan, kawasan Pujasera yang aktif dimanfaatkan di Simelu yakni Pujasera yang terletak di kawasan Tugu Lobster Simelu atau bekas pelabuhan penyeberangan lama Sinabang. Dari Simelu, Sari Mulyasno, serambinews.com.